And God really changed my message. Na-surprise ako. Naghuna-huna ko kabayan sa daghang laing klase sa area sa Christian life. So nag-expect ako daghang laing mensahe. And God kind of tied them all together into one sermon tonight. Na ako mag-warn ninyo daan, medyo isog ang mensahe. So just buckle your seatbelts. Okay naman ka, dali ka mamatay. Balik na si Pastor Mike, okay? And we're used to nanad yutta sa pagwali that is a Truth Baptist Church, amen? And we like it. Bisan kita ang maigo, ganahan ko tungod. I learned a great phrase in the States. Nindo ang phrase. Here's what this pastor said. I really liked the pastor. Pastor Kevin Dale. Here's what he said. He said, conviction is your friend. Sabta ninyo, conviction, kung magwali ang pastor, maigo ka, that's conviction nga magbati ka nga pagduo sa balang espiritu kinahanglan ka ma-change kanang imong best friend forever. That's your friend. Conviction is your friend. It helps you make the decisions you need to make so God can bless your life o makagamit siya sa imong kinabuhi. So we shouldn't be afraid of strong preaching. It's for our good, para sa atong benepisyo. And Genesis chapter 6 this evening, basin uban ninyo nakakita sa akong text, akong Facebook post sa group, sa Bible Reading Challenge. I shared these two verses on the Bible Reading Challenge group. Genesis 6:22. Does anybody remember seeing these on the Facebook group? Mom Ruth remembers. Genesis 6:22, then we'll read 7:5. And you'll very quickly see the connection, but it's going to take us the whole sermon to get back to these two verses. Magwali ko kabayan sa daghang laing butang, samtang padulong ko sa main thought sa mensahe. Genesis 6 and verse 22. Kung nanas, amen? Tanamaning dog paliog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Everyone standing for the reading of the Word of God. Genesis 6 verse 22. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Sa ingon mibuha si Noah, sumala sa tanan nga ang Diyos misugo kaniya, sa ingon mibuha siya. Turn over to one page, maybe Genesis 7. It might be on the same page. Genesis 7 verse 5. Genesis 7 verse 5. And Noah did according unto what? That the Lord commanded him. O si Noah mibuha sumala sa unsaman tanan nga ang Ginoo misugo kaniya. I have two titles for my message tonight. The first title was very boring, and then I came up with a title I like better. First title of the message is Complete Obedience. My second title, Don't Be a Dead Fish Christian. Sabta ninyo, ayaw mahimong usa ka patay nga isda nga Kristohanon. Pwede ba? Masabtan? Don't be a dead fish Christian. Say, Pastor Mike, what is a dead fish Christian? Ayaw matulog sa mensahe ug makakaton ka. Magamputa? Dayon ko makalingkod para sa mensahe karon hapon. Dear Father, thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Now, dear God, I pray that you'd fill me with your Spirit right now as I preach. Pray, God, that you'd bless and guide the message. Help me, God. Lord, I want to help our people tonight. Lord, and some of our people aren't here. I wish they were here, but God, you knew who would be here. So please, Lord, fill me with your Spirit. Empower me, guide me, use me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang Diyos nag-andam sa among text verses karon, ang Diyos nag-andam sa pagpadala sa worldwide flood. Ang baha nga nagtabon sa tibuok kalib, can I use the word tabon or nag-awas? Nagtabon sa tibuok kalibutan. Ang kadautan sa tao sa kalibutan na dakot nagyod ug ang Diyos naghandam nga nagpadala og paghukam. Let me just say tonight as we begin the message, God is very, very patient with the wickedness of the world. Pasensya gyud, taas kayo ang iyang pasensya sa kadautan ni ining kalibutan na. He is long suffering, but you listen to me tonight, God's patience never lasts forever.
It is true, His mercies are new every morning, but He doesn't give everybody His mercies every morning. The Bible says His mercy endureth forever, but the Bible is very clear. Ang galoy sa Diyos maglungtad sa kahangturan, but that's for the people who fear Him. Very clear throughout the Scriptures. God's patience never lasts forever. Yes, ang Diyos maong Diyos nga dako gugma, pero siya ang Diyos sa paghukampod. The world we live in today has corrupted itself very much like the world of Noah's time. The Bible says there's no new thing under the sun. Huno na tao, na daghang bagong salang, LGBTQ, ang tanan, lain, na abortion, and all the... Let me tell you something. There's always been those sins. And God has judged them before, and He will judge them again. Diya sa flood, ang Diyos naghukom sa priyo nga klase sa sala nga nasa atong kalibutan karon. And I'm going to tell you right now, I don't know when and I don't know how, but God will judge sin again. And He doesn't always wait until after a person dies, though that's true also. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. But He never promised, maghula siya hangtod mamatay ta. We live in a world nga na duno na sama sa kalibutan sa panahon ni Noah. Immorality in our world is not just accepted, it is promoted. It's something you're promoted. Dili gidawat lang, gipataas man ang immorality. And the world says if you don't accept wicked people in their wickedness, then you're the bad person. Ikaw ang nakasala kung dili ka mo dawat sa mga dawtan. I'd like to say, if God doesn't accept them, neither should we. Dapat ta may guma kanila, pero dili dapat ta mo dawat sa ilang sala. Immorality is everywhere. Dishonesty, pagkamatikason, corruption, vice. Nabisa na sa ngalan taon na to. Kita nagpuyo sa kalibutan nga, for the most part, nagsalikway na sa Diyos ug iyang pulong. We are the minority, Truth Baptist Church. Dalitang majority. And by the way, the Christians have never been the majority. It has always been a remnant, meaning pipila ra nga nahibiling nga nagsunod yapon sa Diyos. It's always been that way. It always will be that way. Dili dapat ta ma-discourage kabayan niya na. Certainly ang Diyos makabless sa simbahan o makapatubo siya sa simbahan, but we will always be the minority. I mean, the Pitan's never going to be a Baptist city. It's not going to happen. Wickedness will always be strong. I just want to say tonight that just like in the time of Noah, God is waiting. God is giving people a chance. Ang Diyos naghatag sa katawhan og chance nga maghinusol og magbalik sa Diyos or to come to God for the first time for salvation. God always gives time, but He doesn't wait forever. God's judgment is coming. You listen to me. God's judgment on immorality is coming. I know na ang kalibutan. I know we almost get used to it. It's on TV. It's all around us. Everywhere we go, we see people, oh, kini ako nasawa, pero wala sila na minyo. Di ba? Oh, kini akong partner. What is partner? I know the word wife. I know the word husband. What is partner? I know what it is. Kauban sa kadautan. Partner. God's judgment is coming on the immorality of our world. Turn with me to Hebrews chapter 13, verse 4. Hebrews chapter 13, verse 4. Oh, Pastor Mike, ang mga daotang tao, dali sila magsimba. Nga naman ikaw magwali kabahin yan at dere. Because I don't want our church to get used to it. Dali ko ganang atong simbahan maanhad sa kadautan nining kalibutana. Ganang ko nga kung kita mo kita sa sala nga mabother ng akong kasing-kasing. I want it to bother us like it bothers God. Ganang ko nga kita masamo kung kita sa sala. Paul, tanaw ko. JM, Avon, Michael, tanaw ko. Hipos ang mga rubber bands. Salamat. Naigugma ko sa mga rubber bands po. Pero dali karon. Kung naikaron basin ako mo. Tintalan ko mo. Pili ninyo magdula sa rubber bands. Hebrews 13:4. Hebrews 13:4. Kung nasa, amen? Marriage is honorable and all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge.
Ang kaminyon dungganan diha sa tanan o ang higdaanan wala nahugawi. Then there should be a nga in there. O ang higdaanan nga wala nahugawi. Because it's saying dungganan ang kaminyon diha sa tanan o dungganan ang higdaanan nga wala nahugawi. Sabta ninyo ka na? Ang kaminyon dungganan diha sa tanan ug ang higdaanan nga wala nahugawi apan sa mga bigaon ug mga mananapaw ang Dios mohukam. Now you listen to me today. You say, Pastor Mike, naay mga tao sa mga simbahan naay mga sayop sa una. Sa una man gisipasaylo na wala ko nagwali kabayan niya na karon. Pwede ka mag-amen karon, dili kinahanglan maulaw kabahin sa imong kaagi, gipasaylo na, gihinlo na ang imong sala sa dugo ni Jesus Kristo, natabon na si Jesus, wala na ang Ginoo, wala na nagtanaw sa imong sala. You just say amen, say yes. Nalipay ko, nag-ikyas ko ni Ana. Amen. But I say, God still judges immorality in 2023. Ang Diyos mohukom gyapon sa immorality sa 2023. And I'm telling you, God's judgment is coming on the immorality of this world. Wa ko'y labot kung gidawa sa kalibutan, sa gihapon o ang Diyos mohukom. And by the way, I'm talking about any kind of sexuality outside of marriage. Between a man and a woman, married or single, dali importante. Sa gihapon. Man and a man, sa gihapon. Woman and a woman, sa gihapon. God still judges sexual sin. God made it, God made marriage, and God made sex, and He put them together. If there's one thing we learn from the flood, it is that God will judge the sins of men. God waits, patient gyud siya. For 120 years ang Diyos naghula. Si Noah nagpasidaan, nagwarning kanila for 120 years. Wala sila naminaw. But God gave them a chance. Ang Diyos nihatag kanila sa oportunidad na hinulsol. For 120 years, Noah preached about coming judgment. Now, I want to say something right here. Say something that bothered me. Nasamo ko dito sa U.S. There is a great lack, not just in the U.S., here too. There is a great lack of preaching today about the judgment of God. Naidakong kakulang karon sa pagwali kabahin sa paghukom sa Diyos. Ang tanan magwali ganan magwali kabahin sa gugma sa Diyos, ug pagpasaylo sa Diyos, ug tabang sa Diyos, ug gentleness sa Diyos. But let me tell you something. The Bible is full of preaching about judgment. Turn with me to Ezekiel chapter 3 verse 17. Ang tanan men of God gisugo sa Diyos nga magpasidaan sa mga magsasala kabahin sa paghukom sa Diyos nga padulong. Every man of God is given that command. Kung propeta gyud siya, if he's a prophet, sama nako nga isog gyud or call na gyud nga teacher, every preacher is given that command to warn of judgment. Ezekiel chapter 3 verse 17. Basing dali siya magtindog o magsinggit o maglaway sa tibok simbahan sama kanako, pero kinahanglan siya mag-warn. Ezekiel 3:17. Your third major prophet. You have Isaiah, Jeremiah, then little Lamentations, then Ezekiel. Ezekiel 3. Kung nanasa, amen? Amen. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. Hatagi sila og pagpasidaan gikan kanako. I'm going to read the whole verse of Isaiah. Anak sa tao. Ako mihimo kanimo nga ka taong magbalantay. Ngato sa balay sa Israel, busa paminawa ang pulong sa akong baba, og hatagi sila og pagpasidaan og warning gikan kanako. Verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Sa diha nga ako magingon ngadto sa dautan, ikaw sa siguro mamatay, o ikaw wala naghatag kaniya og pasidaan, ni wala nagsulti. Nasayo pang grammar. Ni wala nagsulti. Why klaro? Sakto ba? Sayo. Ni nagsulti. Walay wala. I don't think that's right. Ni nagsulti sa pagpasidaan sa dautan, gikan sa iyang dautang nga dalan. I'm not sure if that's right or not. I'm sorry. Aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi,
ang maong daotang nga tao mamatay diha sa iyang kadautan apan ang iyang dugo akong paninglon sa imong kamot. Nasabtan ninyo ang idea na bloody hands, na dugo sa imong kamot, unsang pasabot? Sad-an ka. Police officer, wa ko naghikap niya, na dugo iniya sa imong kamot. Naghawid ka sa knife. Di ba? Blood on the hands. It's a picture of guilt. And God says to the preacher, if you don't warn people about judgment on sin, I will punish him, but his blood is on you. Ikaw ang nai-responsibilidad para sa iyang dugo, kay wala ka nag-warn kaniya. Nahadlo ko nga daghang mawali karon adlaw nga nalimot sa ilang responsibilidad sa pagpasidaan sa mga mga dautan kabahin sa paghukom sa Dios. We have forgotten our responsibility to warn about judgment. Pastor Mike, ang mga dautan dali maminaw. I mean, dili sila magsimba. Maglikay sila sa pagwali. Tinuot. Pero priyong kahimtang ni Noah, nagwali siya 120 years ug walay tawo na minaw gawas sa iyang pamilya. Siya, iyang asawa, 3 ka anak ug 3 ka daughters-in-law. Kanara. 8 people nakasulod sa ark. Say, Pastor Mike, if you preach against sin, that people don't come to church to hear it, that's okay. They didn't listen to Noah either, but he preached for 120 years. Nagpadayon siya, nagwali, gihapon, nag-warn. Turn with me to 2 Peter chapter 2, verse 4. Say, Pastor Mike, how do you know Noah preached? 2 Peter chapter 2. Noah didn't just build. Wala siya nagtukod ra, nagwali siya pod. 2 Peter chapter 2, verse 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Ang pinakadakong problema sa atong culture karon, walay kahadlok sa Dios. Walay kahadlok sa Ginoo diha sa mga tao dito sa gawas, and also many people inside the church don't fear God. And it's because the preachers don't warn. Tung magwali dali magpasidaan kabahin sa sala ug paghukam ug ang mga tao walay kahadlok. 2 Peter 2:4. Kung nasa amen? For God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Verse 5. And spared not, and God spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing the flood upon the world of the ungodly. Ug wala mi palingkawa sa silot sa daan nga kalibutan. Apan miluwas ni Noah ang ikawalo ka tao, usa ka magwalwali sa pagkamatarong nga nagadala sa lunop nganha sa kalibutan sa mga dili Diyos nun. Noah didn't just build, Noah preached. For 120 years nagwali si Noah. Can I tell you why this world loves to deny the flood? Kining ang kalibutan, dali ganahan ang mga scientists. Mangita sila sa evidensya magpruweba, wala ay flood. Let me tell you why they hate the flood. Number 1, they hate God. Kanamo rason naganan sila mo tuo sa evolution. Wala ay evidensya para sa evolution. Faith man good na. Ganan sila mo tuo sa evolution. Tungod ganan sila maglimod nga na Diyos. Deny, maglimod. But they deny the flood. You know why? Because the flood is a constant reminder that God judges sin. Ang dakong baha sa tibok kalibutan, maong dakong pagpahinumdum nga ang Diyos mohukom sa sala. Naghukom siya sa una o siya mohukom pag-usab o ang kalibutan dali ganahan ipahinumdum nga ang Diyos mohukom sa sala. Ganan sila magpadayon lang sa ilang kaugalingondalan. Turn with me to 2 Timothy chapter 4 verse 1. We'll get back to Noah eventually. 2 Timothy. Did I say Peter? 2 Timothy chapter 4 verse 1. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Kung nasa, amen? I charge thee, therefore,
before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Bisaya, busa ako nagsugo kanimo atubangan sa Dios o sa Ginoong Hesus Kristo, kinsa mo hukom sa mga buhi o sa mga patay sa iyang pagpakita o sa iyang gingharian, iwali ang pulong. Ayaw paglangan sa tukmang panahon, sa dalituk mga panahon, pagsaway, pagbadlong, pagpandasig, uban ang bukos nga pagkamainantoson o pagtulunan. I'd like to point something out here. Right before God says to the pastor, preach! Nagpainumdum siya sa pastor nga ang Diyos mohukom nining kalibutan. Did y'all see that? Kinsa mohukom sa mga buhi og mga patay, walay ikyas. And then he says to the pastor, pohon-pohon si Jesus mo balik, mo hukom nining kalibutan, og ikaw kinahanglan magwali kanila. Padayon sa verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap unto themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Bisaya, kayang panahon mo abot sa diha nga sila dili mo lahutay sa maayong pagtulunan. Apan subay sa ilang kaugalingon nga mga pag-ibog, sila magpadaghan ngadto sa ilang mga kaugalingon og mga magtutudlo nga nagabaton og nagakatol nga mga dalunggan. Og ilang ilingyo, what is ilingyo? Kana, di ba? O ilang ilingyo ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran og magadangop ngadto sa tinumutumo nga mga sugilanon. Let me tell you something tonight. That time is here. Daghan ang tao karon what's the word? Maglingyo sa ilang dalunggan gikan sa kamatuoran. They don't want to hear it. Dili sila ganahan makadungo sa kamatuoran. In 2023, all over the world, ang tao magliso gikan sa kamatuoran. Last night sa Hayat, nagtindo ko, nagwali. Ug sa kalit lang, ang mga lalaki sa gawas, nagbati nga kinahanglan magtukot sa tent. Nga naman! I'll tell you why. Dali sila comfortably sa pagwali sa pulong sa Diyos. Ganang mag-busy aron dali kinahanglan maminaw. Come on! Kanang kalibutan ka na ito karon? Kanang kamatuoran ka ba sa dapitan? Let me tell you something. This world can ignore the truth all they want. Makabaliwala sila sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Pero diri sa Truth Baptist Church, magpadayon ta sa pagwali batok sa sala ug magpasidaan kabahin sa paghukom. We're not changing the way we preach. Dalita mag-change sa pagwali dari aron mas comfortable ang mga tao. Oh, Pastor Mike, mas daghang tao mo apil kung magwali ka mas hinay. Now listen, I want our church to grow. Ganan ko nga ang Diyos mo bless sa atong Sunday school mo, hatang na mo mga bisita, nga bagong tao mo, pil sa simbahan, mabaptize, start magtubo. But you listen to me, I will never change the way I preach to try to get people to stay. Dili gyud ko mag-adjust sa akong pagwali aron ang mga tao mag-comfortable ganahan ko diri magstay. No. If you want to be comfortable at Truth Baptist Church, come to the altar, get right with God. Nganahan ka comfortable diri, sayon kayo. Undangi ang paglayas kikan sa Diyos and get right with God. Amen. Turn with me to John chapter 3 verse 19. My responsibility as the pastor is to win souls, love people, and preach the truth, not build the church. You hear me? Ang akong responsibilidad diri sa simbahan, akong pastor, akong responsibilidad, magsangyaw kabayan sa gospel, may gugma sa tao, o magwali sa kamatuoran. Pero wa ko ilabot sa pagpatukod sa simbahan. Kana ang responsibilidad ni Kristo. He said, I will build my church. This is His church, not mine.
Daghang pastor karon nagsulay mo patukod sa ilang simbahan. Sayop gyud. Kinala mo sulay nga mawalik sa kamatuoran ug mosalig sa Ginoo nga siya mo patukod sa ilang simbahan. Dili gyud ko mag-change sa akong pagwali aron ang mga kalibutanhon mahimong comfortable dere. John chapter 3 verse 19. Kung nanasa, amen? And this is, si Jesus nagastudya dere, and this is the condemnation that light has come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Bisaya, o kini maong hukom sa silot ngang kahayag mianhi sa kalibutan. That's Jesus Christ. O ang mga tao na higugma hinuon sa kangiki kay sa kahayag, tungod kay ang ilang binuhatan dautan. Kay ang matag usa nga nagabuha og dautan nagadumo sa kahayag, ni nagaduo sa kahayag aron ang iyang binuhatan dili masaway. That's why it's hard to get people to come to church. Dili tungod busy sila. Why labot ang busy pagka-busy? Why labot? Alibay lang. Ang tiro raso ng tao, dali ganahan mo ani sa simbahan. Tungod dali sa Truth Baptist Church, I take the flashlight of God's Word and shine it on sin. And people don't like that. Sa mong text verses karong gabi, ang Diyos nagaandam nga naghukom sa kalibutan. Pero paminan ako, pero napay isa ka tao na matarong pa atubangan sa Diyos. Pasalamat sa Diyos para ni Noah. Salamat sa Ginoo para sa usa ka tawo nga dali mahadlok nga magpalahi ni ining kalibutan. He wasn't afraid to be different. Thank God. Thank God for a man who didn't go with the flow. That's an expression we use here in the Philippines, ain't it? English good, pero gamiton dere. Go with the flow. Can I tell you something today? Too many Christians today just want to go with the flow. Sobra daghan kaayo. Go with the flow na lang. A lot of Christians today are like a dead fish in the ocean. Mag-anod-anod lang diha sa taob. Taob? Sakto yun. Kung mo sulod ang taob, mag-anod sa sulod. Kung mo gawas, hunas na, anod sa gawas. Dead fish na lang. Wala'y kinabuhi. Go with the flow. That's a dead fish Christian. Go with the flow. Noah didn't go with the flow. Lahi siya sa kalibutan nga nagpalibot kaniya. He was different. God never commanded us to go with the flow. Are you listening to me? Ang Diyos wala yun, nagsuang kita, mag-anod-anod lang diha sa mga tao ni ining kalibutan. Ang Diyos nagsugo na to nga magpalahi. Turn with me to Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Kumusta ta karong gabi? Okay pa? We still like preaching here. Ganang pa ta sa pagwali dari sa Truth Baptist Church, di ba? Dali ta mamatay, okay ra ta? O wala pa ko niabot sa panahon sa mensahe nga maigo ang mga Kristohano, ang mga dautan ra. Wala pa. Romans 12:2. I guess we're starting a little bit. Romans 12:2. Kung nanasa, amen? Amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O gayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana, apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna, aron inyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. God says, don't be like the world. Ayaw may sama sa kalibutan. Go to 1 Peter chapter 1 verse 14. 1 Peter chapter 1 verse 14. 1 Peter chapter 1 verse 14. Aren't you glad you go to a Baptist church where the Bible's preached, the whole Bible? You never have to wonder, what does Pastor Mike believe about that? Kabalo na. 1 Peter chapter 1 verse 14. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts
in your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ingon nga masinugtano nga mga anak nga wala nagapahiuyon sa inyong mga kaugalingon sumalat sa kanhi nga mga pang-ibog diha sa inyong pagkawalay kahibalo. Apan, maingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan sa samang paagi magbalaan kamo diha sa tanang paagi sa pagkinabuhi. Pila ka area sa kinabuhi gisugot ta nga mahimong balaan. Pila ka buok? Tanan. And he said, not fashioning yourselves after the former lust. Listen, there is a way you used to live before you were saved. You're not supposed to live that way anymore. Naipagi sa pagkinabuhi ni mo sa una sa wala pa ka naluwas. Pero kung naluwas na ka, ang Diyos nagsugo nga lahi ng imong pagkinabuhi. Na music, kipaminaw ni mo sa una, unholy music. Dili Diyos no nga music. Dili dapat ka maminaw karon sa preyo nga music. Na clothing, unholy, dili balaang nga saninas, gisuotan nimo sa una, dili dapat musuot karon. Na mga lugar, dili balaang nga mga lugar nga ikaw nagadto sa una, dili dapat mo balik karon, naluwas na ka. Na mga buhat nimo, mga naanda, na mga habits nimo, dili balaang nga mga naanda, ug dili dapat ka mo apil karon. Drinking, smoking, gambling, dancing, dirty movies. What tayo labot niya na naluwas na ta. Be ye holy as he is holy. Dili perfecto. Nakasabot ko niya na. Pero maning kamot ta. I'm saying today, we're not supposed to go with the flow. We're supposed to be different from what we used to be and different from the world around us. Are you listening, Beth? And praise God. Si Noah, wala na hadlo nga magpalahi. For 120 years, gibugal-bugal siya. Samtang nagtukod ug nagwali. Samtang nagwali siya sa pagkamatarong. He was different. And I'd like to make a statement right here. If we are ever going to make a difference in the wicked world around us, we must be willing to be different. Kung ganan ta maghimo sa kaliinan ni ining daotang kalibutan, kinahanglan buta nga magpalahi. You can't make a difference as a dead fish in the ocean. Dili ka maka-change sa kalibutan kung ikaw ang Christian nga mag-go with the flow. Somebody has to be different. Kinahanglan tao nga magpalahi. Somebody kinahanglan tao nga magtindog para sa pagkamatarog musulti. Di wakoy labor unsay gisulti sa uban. I'm not going to be a dead fish. This afternoon, I want to go back to our text verse. What is necessary if we want to make a difference like Noah made? You say, Pastor Mike, Noah didn't make a difference. Wala sila naminaw kaniya. Oh, he made a big difference. There were 7 other people on that ark with him. His sons followed him for 120 years. His wife followed him. We don't even know her name, but she followed him for 120 years. Genesis 6 verse 22, apin tahuman. Buhit pa ta? Wala na itaw namatay, di ba? Wala pa? Okay ra ta? Welcome to a Baptist church. Magwalit ta sa tibo kamatuoran sa Biblia. Genesis 6 verse 22. Genesis 6 verse 22. Kunana, say amen? Amen. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Sumalat sa tanan nga ang Diyos misugo kaniya, sa ingon mibuha siya. Genesis 7:5, and Noah did according to what? I'll give you a second. Genesis 7:5, and Noah did according to what? That the Lord commanded him. Og si Noah mibuha sumalat sa tanan nga ang Ginoo misugo kaniya. Why did Noah make a difference in a wicked world? Are you listening? Because his obedience was complete. If there is one thing, now listen to your pastor tonight, mag-apply ko sa tibok mensahe. If there is one thing that is hurting us as Christians in our efforts to make a difference in this world,
Kung naiuskabutang nga nakapugong, nakababag ka nato, tiyak sa atong paningkamong nga maghimo sa kalihinan, nining kalibutan, here's what it is. It is the partial obedience of God's people. Magtuman sa bahin ra. Magpili-pili ta. Ako mutuman ni ini nga sugo, pero dili ka na. Tungo dili ko hun-hun nga importante ka na. Noah obeyed all. All. But don't we like to choose for ourselves? Para nako, mas importante ni. So kini ray buhaton nako, kini dili para nako. Kini nga area dili dito. Nakoy rason. Nakoy rason nga lahi ko. I want to say tonight, partial obedience is disobedience. Ang pagkamasinugtanong nga bahin ra, mo dili kompleto, disobedience manggod. Pagkawalay masinugtanon. When God told Noah to build the ark, si Noah nagatuman sa hingpit. Kompleto. Wala siya nagsulti, well, wala ko sure nga kinahanglan dako, cute. I mean, 3 floors. Dos andanas. So, 3 andanas. Sa iya, 3 floors. Seryoso, kino? Murag igot tuwara. I need to put tar. Nasabting yung tar. Ang black asfalto. Tar. Dili asfalto ra. Tungo sila magsago sa laing dari para sa dalan. Pero kapalo mo sang tar, dali matunaw diha sa kaini sa adlaw. Black kayo, kusog gyud ang baho sa tar. Oh, dali ko kinahanglan magbutang sa tar sa salud og sa gawas-gawas na lang. If Noah had done that, the ark would have sunk in the flood. What is that? Nalunod? Lunod. Ang ark unta nalunod kung siya naghimo niya na. Sakto ang grammar? Duol. His entire family would have drowned if he hadn't followed all the instructions. Diba? Kung siya nagsulti, dali ko mag-uyon sa design. I think pwede mas taas, mas narrow. Nabalik yun? Not nabalik. Unsa man ni? Overturn. Tulop. Whatever y'all just said. That word is a very good word. Pero wala ko nakasabot. Watch now. If Noah had decided, ako mutuman ni ini nga bahin, pero delete ni ini, ang iyang tibok pamilya namatay unta diya sa flood. But come on, look at me. Isn't that what we do in our own lives? Usahay. Magadoon ta sa pagwali, gikan sa pulong sa Diyos, mo kita sa mga verse sa Biblia, ug maghunahuna. Okay ra ko. Magpili-pili ta kanu sa mutuman ug kanu sa dili. Dayon daghang Kristohan ang malibog. Nga naman akong kinabuhi mag-start malunod. Can I say it that way? My life is sinking. Maybe because we're not following all the commandments. Nakoy pangutanan. Have you been picking and choosing unsay tumano nimo ug unsay dili? Application time. Dili ko magwali kabayan sa specific butang. Ako mo tugong balang espiritu mo, tunog nimo karon. Unsay area ngang Diyos nagtunog sa imong kasing-kasing, ikaw na, okay ra, ang lain pwede, pero ako dili kinahanglan. Unsay area? Kitang tanan murag na usa. God is looking for Christians who will obey completely. Oh, dili perfecto. You say, well, Pastor Mike, taora me. Don't do that to me. Wala ko nakastory kabahin sa walay sala. I'm talking about the attitude of making excuses for doing what you know is wrong.
Hanas gyud ta mag-alibay-alibay. O parang lahi ang akong kahimtang, pero dili lahi ang pulong sa Diyos. So unsay area ngang Diyos nagtunog sa imong kasing-kasing, ikaw nag-alibay diya sa imong kasing-kasing. Kung ganun ta maghimo sa kalihinan nining kalibutan na kinahanglan ta sa mga Kristohanon magdesisyon nga magtuman sila sama ni Noah sa tanan. Oh, that doesn't mean we're not perfect. I'm sorry, that doesn't mean that we're perfect. It means maningkamo ta kung makadungot ta sa kamatuoran nga magtuman na. It means we don't justify our sins. Aren't we good at just, nakoy katungod nga masukot niya. Oh, nag-justify ta. Oh, kabalo ko, dali mayo kining nga movie. Pero, na-stress gyud ko. Aha, mag-justify ta. Oh, pero, kabalo ko kining nga music, dali mayo kayo para sa Kristohanon. Pero, ganahan ko. Ang Diyos ba nagtunog kanimo karon? Partial obedience is disobedience. Are you an obedient Christian? Here's the great thing about our God. Can I show you a great verse and we'll finish the message? We are early. It's only 5:30 and normally we're scheduled to get out 6. Go with me to Philippians. I've been wanting to preach on this verse because nindot gyud ang atong Diyos kanato. I'm going to have to find it because I don't know where it is and this is a new Bible. I think it's in chapter 4. Philippians. Did I say Philippians? Not Philippines. That's different. Let me look here. Let me look. Chapter 3, verse 15. Chapter 3, verse 15. Philippians chapter 3, verse 15. I've recently discovered this verse where it nagkupot sa akong kasing-kasing. Philippians chapter 3, verse 15. Kung nasa, amen? Amen? Let us therefore, as many as be perfect, that doesn't mean walay sala, it means hamtong, mature, hingpit. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, look at the next sentence, God shall reveal even this unto you. Let me read it in Visayan. Dayon ako mo pasabot kay makalibog gamay. Busa kita ingon sa kadaghan sa mahingpit, maghunuhuna sa ingon. O kon sa bisan unsa nga butang kamo maghunuhuna sa lain paagi, bisan kini iga padayag sa Dios nganha kaninyo. What is Paul talking about right here? He's talking about having the right way of thinking towards different things. Nga naman ang tao makasala because sayop atong hunuhuna kabayan niya nga sala. Sayop ang tingwa sa kasing-kasing, but ultimately sayop ang hunuhuna maghimo sa decision gibase sa atong hunuhuna, and we convince ourselves in our mind that it's okay. So our thinking is wrong. Sayop ang hunuhuna, diba? And I'm not going to go into the topic he's discussing because that's not relevant to the point of the message. Here's what he's saying. He's saying, nanginaot ko, naglaon ko, magampo ko, nga sakto ang imong hunuhuna ni ini nga area. Pero, kung naay sayop sa imong hunuhuna, naay sayop sa imong batasan, if you are otherwise minded, meaning dili sakto imong hunuhuna sa nining area, the Lord shall even reveal, let me read it because I'm misquoting the sayop ko. God shall reveal even this unto you. Bisan kani igapadayag sa Diyos nganha kaninyo. Here's what he's saying. If there's a mistake in your life that I haven't talked about, at some point God will show it to you. Now how's that apply to the message today? Nindot gyud ang atong Diyos. Kung siya ganahan magpatulid kanato, can I say it that way? Dili siya mukuha sa balde o mag-dump sa tanan. Kini ang tanani mong sayop, kinahanglan ka mag-ayos sa tanan. That's not what God does. Siya mo pakita na to sa atong mga sayop, hinay-hinay, one by one.
So listen to me tonight. I preached about a lot of things. Pero murag, ang Diyos naglihok diya sa imong kasing-kasing kabayin sa usa. Basin dua, but normally one lang. Only worry about one. Pastor Mike, ikaw nagwali kabayin sa napulo ka buhok sa akong sala karon. Okay, pero unsang sala nga gipakita nimo sa Dios karon, kanimo sa Dios karon? What is the one sin God is saying kinahanglan ka magbuhi niya na? Because God is patient. He realizes you can't change it. Ang Diyos nakasabot nga hinay kayo ang pagtubo. Di ba? Dili ka maka-change sa tanan karon. Uban ninyo naluwas 4 years, 5 years na. Ang Diyos wala nagpausob sa imong kinabuhi sa just at the very beginning. No, hinay ra. Di ba? Kung makadungog ka sa mensahe sama niini, ang pastor magwali ka pa sa tanan. Okay. Pero unsay area nga ang Diyos nag-story sa imong kasing-kasing karon. Kana ra kinahanglan atimanon nimo. Kana ra. Don't worry about everything. What is the one thing dili ka comfortably tungod ang Diyos nagtunok-tunok. Kana ra kinahanglan atimanon nimo karon. Take the next step. You say, well, what about the others? God will reveal those to you again. O padayon siya maglihok diya sa imong kasing-kasing. Step by step. The Christian life, listen to me, the Christian life is not a destination, it is a journey. So take the next step tonight. Unsa gipakita sa Dios kanimo karon na kinahanglan ma-adjust, kinahanglan i-adjust nimo. What is the area nga ang Dios na yon wala ka masinugtanon niana nga area? Whatever it is, come down and say, God, maghimo ko sa adjustment sa akong kinabuhi karon. Maghimo ko sa adjustment. May have every head bowed, every eye closed.